Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Director General of Police Jong Kejela, R. Chandranathan, haka khatwai tru jembang arjar arpo. Ulaya keren yaki kenhun baper na East Jante Hills District, hadian bagi layang persya. Ya kajing ajing bet jong sorga jela banwan ra yau dawyong na kajela Assam syagi kar kena penmi dewilan ki badan hapo put usam jong ni district kini ken hon ki balai ikendu yau Chandranathan ki kenthop ya kasenjok ki wahe chnong ka East Jante Hills District ka Jantia Amalgamated Redressal Forum ka Newtrap National Youth Front ka Jantia Students Union ka Jantia Coal Miners and Dealers Association ka East Jantia Coal Supplier Association ka Meghalaya People's Labour Union, ka East Jantia National Council, bat ka Khasi Students Union, ringkat bat ka Jantia Coal Miner and Dealer Association. President jong East Jantia Coal Supplier Association, uba hambatus nong tudu, bat MLA barem ka Klik Riat Constituency, uba Justin Dhar. Ha kajing ekran bagi lapasai kubur, hadian kajing kendo Director General of Police ulaong, bawat lau niu hek pulet jong jela Shem Lala Setiaban ya kanu kajing kular. Henry nak liang jing ni kenhun kin salik pen sengau skipat ba nong snong jong ka district Shwaban Shem ya ka we pakalenti ka ba khamting la raja ba ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance hapo ka jingelam jong korat ki sangma ko menteri rang ba kandang yai le menti halor ka jingdawa ban pen sange mardor ya kani ka jingwan ket dawyong na Assam sha Meghalaya na mar ka jing septieng ya ka jing saprang jong hunyang jingpang coronavirus shapo district. Ngi wanang ni dah kaba DGP badan berom jangi khot ingi i lapatip ingi bangan wani kendu i te daga jing skau khiang i wanchane gaji de bat ka kamyap kam im jaga thain jangi ne jaga jalla bra away pi namta ne jing wan jong unu do yong banabar baga sarkar kalasa ban wan ya unu do yong banabar hanre ngitip bau do yong jangi udon hapok ka district hapok ka state jangi te ngis ke percaya kan ni lor konong rim balai kiwan ra ya unu doyong na bar state na po Assam khamtab bang tip ka Assam gade ka we ni state badang long kata ka red stone and red signal ta ngi percaya lor kan ni mar kajing bakre jing bakrum jong ka sarkar ka jide ban wan ra unu doyong sini ngi tip kampat abiang patla ban ai jing da ya ki kali bawan lane ya kita kiberi bawan ki driver handyman cucuru halor kata amda kata kali kamla banwan dalade henre cibon ki ba ki bolong tu kumban kuban tip deuyong tenaliang jongi kum ki riu pau khamat kum kinang lam jong te ka thang ngi chete te ngis nge persa kani ladalong ke bas ke don kam hadu kata nama tadi ni semen factory ban penmi kita ke semen jongki tabale ke sarkar kamle nama tadi kam ban sa yangi bangin padjai yang do yang balon pa hapok ke district jongi tabarok cakata ngi trish tomlang bat ke district administration rangkat ke police department nama tabat IG da ya ban yada yang ne kunyang Jepang ban de ban wan sakene ke than jongi ngilai trish tom kum kirang ba snong kum ki riurang ba jong kathan kum ki rupa khmat kathan re habangi iya kan ni balawan ra yu do yong kata ka penduk mensem ka penduk jekermen ingi bat ladon ru kejing bersang ki rang ba snong jong kathan jongi kila ong bala daga sarkat kam skeu yang ni kejing kerpat jongi ta ngimban seban mi khmat hagan nugur kom nakaliang tong DGP ke assurance go IP uong ba barok kane kaji kren jongi unwan ra chaka knowledge chaka notice jong sarkar kai ko penlong IP ba phim net ya kendu ba ya ka sarkar biwan yang ba ta ki khot ingi mo ta ngila persang hi bani kendu ya UCM la ada jing tho mo tanre hadu mentar ngim empat respon ya kata ka apartemen jongi ta habaga sarkar kam ngap ya ka son jongi kithan wal adang inde mengkena kita ki record jong ka nok political party ru hanre haba kam sngap tengi ngidon ka hok ban kentaj ni ban ya don mentah kum kini ki party mene ke senjur ba senang kedang khot ya kata ka meeting te kidang up ingi ke ba ngilayok bani kren bat u DGP jongi
ta kata ngimpat labat ong bar makiru kidang ngidang up ya karai jongi benang ni. Hadin melami ke order na audisi ke irjaintia bat na komisioner jong ke transport ngila yai ya gelenti kat kum ki an kat kum ki kendon kabanung kong ka bangila le ngila pemi ekor kubor bangilong persya ya kane kabaar ngila airo ya ke press release ta nangta kabalai ngila airo ke jingtho chau deputy komisioner bangi persya ngila le ro ya ka ngila sedang ro ka silently agitation dan akan rhetoric mereka tu kesini audisi lakot ini agak jingdon lang ki ADC SP additional SP baru ki official jong government tengila ya keren ngila ya poi saka jingis ni tu jingmut agak jing sisa nakali yang audisi ulaong ba alat ya gitu kali ki bangila dep issue permit bakin wan lain na gitu inam syasyo temangiro ngisnyo ba kadai namar bakin sa alanti kamlong ke babah te jing stom lokin wan ki babon tengiro ngilai ke ya menjur ya kata Belang hakajo kesengi ke bagi kenduk audisi USP hakai porjan min ka government lang baga kamosan industries department ka pemiksa ka ke order ka bakam dan limit show kalau ailat ya ki bakin wanra ya doyong kat bakimon wanra ya fly ice kat bakimon lekit ya kelingkar kat bakimon te kalong ka ke ba mana mar kini ki mar ladaki mi nang tero ki lek asam ladaki wan nang tero ki wan asam te ni hapo is jaintia hil hadu menta 4 don weru uba ya long affected kajingnya de COVID-19 te menta kin wanra ai kini ki mar nage area ke badon affected te kadai ka kam ke chongi namar ba uni virus unum isne eno enoro banang ne bastat ne ba ruspa ne baduk ne don jing kanya kemat jungu te halor kan ne ngilai tre si tom nadu kirang ba isnong ki seng balang ki organization ba per bani da yaw ni Handrai peusi ke government pat kale da mar kongpong. Tega ke ba phlasi shu ngi don umar. Kordar jong ke Supreme Court ngi don life arlak ton barok ke state. Babun tam udon hapo is jaintia kumba country ulak tam. Te bale ke government kamle action yo ni. Nang bagi ngin la asban supply dengi hi ya kita gi cement factory. Habangi don ya umar. Nalor nang ta habangi lang long safe. Nagani ka klam. Te kadai ban ailat em yangi pan penyai. Nang bagi lati kena bagi ni kibru jungi ki claim long affected te mentaban wan nang te manu bala ban kranti yangi manu bala ban assure yangi ba kito ki ba wan rengkat ka trok ki long ki ba free of naga ni ka klam te kalong ka ke ba ngisnya pela te nalor ka taro ngile kendo USP lang ba USP DG la khot yangi menne ngida kmi lenti ba DG un ai yangi kanur ka asuran andrai klaim ai ngi ga asuran uong ba ka ke ba phi pensiun yang kan wanra ke government te wanra ke government kali osnyo lupa nagi khubor ki bangi ai nagi press ki bangi release bat naga Meghalaya state forum jongi ngila ai ke jingtho chau CM nadu gini ka tiyo bala dem ndre hadu mentang impar yo respon te kamut ladau ra ke government ro ngam tip wedar kan long effective me kamlong te na halor kini ki nongrim ba ngi persya ya ke jingwan jong ki mar ke nambar lain no ki marbam namar ki marbam ngimla ban kiar ngimla ban im klem ki jingbam te war ki marbam ro ngida ong yo disi ngida ong yo SP shwa bakin wan chane ki de ban le sanitizer nadu driver handyman bat ya ke kali ro ban penti kena ba uni kunyang jingpang unnom wan rengkat bagi marbam te ki marbam ngimla ban kiar kum banga ong ngidon kam ngimla ban im klem ke jingbam handrai ngiti bro balang ba ka home ministry ka central government kala penbena ban plino ki factory ki industries daga bakin lek tray 50% handrai kin mat pli tang ba kim degen ban wanra ya ki mar ki banabar ban pendon kam habang mangi ngidon yaw tu raw material bagi transfer it is more than enough ngalaban ong te habang ngidon te ngidawai la ka hok ngidon kupo kibriu jong ngiru kidon kami ke jingbam mentana do lockdown la 47 days klem kta te mentang ngidon kam ban tray ban kta daragi dawa te ngidon kam ban ayeki kenang bagi briu jong ngiru kini alat ban tray ban kta ban kamai la ka long la ka jong ka jingdon kam te ka halor kani ka nongrim ngiyeng ba ngin persya be ya sorkar lada kam sange ban wanra
ya uni umar nabar ka agitation ya mentahi ngampat lak ban disai kam de ka kam jonga marwei kane ka kam ngide ban wanra syaki paiba ka ka bagi paiba kirai ni ya le la ragi rai ban le agitation ro we will go ahead ka jing tho ka bangi ai cho di jiro ngla pen pau ya kata lara government kam sngap ngingim ban se ban yai da kiwai pat ki kendon namar ngila dep yai ya borok ki prosedur kumbang ala batai pi ngila dep le lun andrai ma hadu mentam don bas ngam te kalas option jongi ban se tangba kataro ngin hap up ro ya ka view ya ka suggestion jongki pai ba babon